Hamren Khandulia Tawar along Koila Kachungwa Truck Kaching Thang. MEC Lunsing Teron Ben Amethang constituency along Ason Hana Chili Kerana Sai Kiteng. Jamshedpur along Kibisambat arong along KARBI along Pendabang Troxy Chitongdun. KARBI prime time along Penili Vilirban Tropi. Nanarjik Thabir Tang Ton Pen. West KARBI along Hamren Khandulia Tawar along Koila Kachungwa Truck Kaching Thang Lok Pusi. Nilituma Perangke Pen Kat News along Birta Nang Pali. Tawar ang Bong Kaching Thang Lok Truck Humni. AS01 DD4297 Lapen AS01 DD1251 Henlo. Ning krengapor ng lilote koila kang hotum Hamren Kanduli at tawar phanki koila kang hotowar si Kapinchong koila kang hotum barda chala hutke laso tawar chehelat le kreng pun hut si ka chehelat ning kreng nang lilote Hamren Kanduli tawar phan koila kang hotum kemisena tawar si keho non malom koila kang hotum kachong hua koila kiroi kepang cheng thualam Hamren Kanduli tawar angbong humni Koila kang hua truck kaching thang pensi koila kang hua lam radio birta son chithang lo baithal ang sopen kadyu sa perangki jesoning hi Paikunini Pai Chris Sirkep Arni Anarlo Por Pai Chrisia Porpen number 15 Mahamaya constituency MEC Lunsing Teron Pen Langlai polling station along Hana Chili Keron Pang Chengpon api to polling station Thom Kep along ta Puruya Thia Chili Thoila Kep Kep Lapen Hanjanga Chili Hai Hui Keron Padopon MEC Lunsing Teron Pen Kivangchia Por Hut Setame Asontin Kaching Tora Sailong Mahamaya constituency Radatuma Pan Un Anke Kera Pajir Ponji Aputhak Clardak Pen Lam Thethan Pachini Pon Labang So Sailong number 15 Mahamaya constituency VDC chairman Longsing Tokbi Lapen Pinangan VDC BLCC Atumta Chitongdut Rinti Jharkhand State Jamshedpur along Paikunini Pai Krep Ho Arni Pen Paikunini Pai Kres Sirkep Arnian Kipado Pli Angdeng somewhat along along KARBI along Penta Riso Asong Jamate youth leader Parman Bang Troxy Chitongdun Jharkhand State Arlo Jamshedpur along Paikunini Pai Krep Ho Arni Pen Paikunini Pai Kres Sirkep Arnian Kipado Pli Angdeng somewhat along KARBI along Penta Bang Troxy Atum Chitongdun Lapen alang litum along Klam along KARBI Angbong Nong Kachang Nai Hambi Kapatu Paklangdun Tata Steel Pen Kibi Kaiso Kaibarim Kachingrum Arongaja along State Inkorai Hini Pen Bang Paro Isira Ketom Kaiso Chitongdun Arongaja along Bangsuri Isira Paro Pho Kaiso Chingrum Dun Anparta Canada Australia Zimbabwe Kenya Italy Lapen France along Kedo Kaiso Bang Phatum Nang Chitongdun Nipo Arongaja ang Bong Kai Kisung Kiboy Jutang Jubat Haihui Chingwai KARBI Traditional Music and Cultural Research Institute Principal Dilip Kathar ke Japensi Sambat Arongajalong Chijudun. Non malam sopor Pandihina Parman Birtamo Terponiksina. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. Bor beleg dhornok gundho ahi ase je juti loga asolote yar arot ki ase yar arot ase Kans Horio Hotel স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত
After Kimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputhot birtalang wangthulo Meghalaya pen West KARBI Anglong ahoya puthak West Giant Hills sahabar Meghalaya pen joy longli nang kipet ang thek jase met aron repen arlong kelok kwari nang kangpu pen chenglok site sama pen arting arong adak ingnama long PWD atawar kilometer priso se ajak Meghalaya ke parlo ponjia phan kabor I thek ponlong Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee hin penlon hejong lang hempialong bang pukaching baya mai padopon labang so mai long SDB DSA mai to Augustin Hanse penan parta chun bang kills amsong pensi mai ki phalang the pang dakpon anelo porphai krihinira minute thongkep aporben bang phomai dopon sa hoi kachar japdun thipjia baha rong thongkep ra hinia long pen sarkari gangbura anparta risunim satum chitong dun kaching bai alam raya tengki ani ke ong apor Meghalaya pen KARBI Anglong arlo water list ke thapon ke do Anparta kapaching thura sai kedeng pen chenglok school ICDS hai hui chewai nang popusi cherailo Meghalaya asor KARBI Anglong ahabar piso some nang ensita dim klong ke pathirabar sai pekpon nang ni ahoy along Prabjin pen police station LDRB abar sai khanduralong ki biponjia phan CM alam chak papleng ponang jipusi pherang kyang no pachini ahoy kapaching thura ke nang soda phan KARBI Anglong autonomous council pen bangsi sai dengnang ji halapu Meghalaya along ripen thangnat kapaching thura baha KARBI Anglong ahabar long sai kedeng ington nangpo lahaya puthak West KARBI Anglong district commissioner arideng ahoya rada tumpin pura lo ke pachir dam jia phan jisik chedang pontang lo pusi pachini ponlo Haurkhat subdivision arlo phuluni revenue circle adung kedo humthamakula rahem phaikuni phai trainer cap aningwe metrodet pusikat news along birta nangli Birta kilong atengki jirlopor pang thek the ajat kilang no avi kawya tum hom thamakula ra phan meki tuk chawjok hom thamakula ta hobai mandet lo kulat hom thama he phu ananta bora jimbu bora la pen hori majumdar tum karingje atengke hom thamakulat meki chawjok lak thombak khidat na hoklo uttor borbil thana osia tumla soputhak lang tarli bomlo pusi birta long ponthu Pini KARBI Prime Time birta bangila pasikang ton poniklo line of the news channel do me thagmi kurwang thu